kenapa tak boleh nak lari lebih 5 km sedangkan hari-hari berlari. Sebab kita tak pelbagaikan training kita. 6 minit 47 saat. Penat. Memang selalu kena track kita punya supaya boleh maintain atau perbaiki. Anggap weight training ni sama macam lari tau. Ada hari you lari laju, ada hari you lari perlahan, ada hari you lari jauh. Ada hari you angkat berat, ada hari you angkat ringan, ada hari you angkat lebih lama. Sebab antara sebab kenapa kita susah nak perform dalam kita punya larian, tak pelbagaikan. Kan biasa kan kita dengar cerita kenapa tak boleh nak lari lebih 5 km sedangkan hari-hari berlari. Sebab kita tak pelbagaikan training kita. Penting tau, ada hari you buat interval, ada hari you buat easy run, ada hari you buat long run. Kita ada training kita ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Kita pastikan badan kita bersedia. Sebab kalau hari-hari tekan 5 km, 5 km, 5 km pun, badan takkan berubah. Dia stay kat situ je. Macam weight training pun, saya pun sendiri pun untuk weight training saya, fokus on compound strength. Atau ada hari saya fokus hypertrophy. Tapi setiap masa pun macam saya pun selalu buat endurance. Tapi ada hari endurance saya lebih lama, ada hari endurance saya sekejap. Sebab itulah kalau training asyik tekan sampai tahap kita akan macam exhausted. Tak boleh. Recovery sangat penting. Macam saya, hari recovery saya bukan relax je. Saya ada active recovery. Pada hari saya patut recovery, relax. Saya berjalan ke, buatlah senam 10 minit, 15 minit. So badan sentiasa bersedia. Dia dah bersedia setiap minggu, dia dah bersedia untuk pertandingan ni, pertandingan tu, pertandingan ni. So pastikan badan kita bersedia. Jadi macam saya umur dah 40 tahun, recovery lama sikit lah.